ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосии ҳаштуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосии ҳаштуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 17 декабри соли 2021 соати 9 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ шаҳри Душанбе 3 декабри соли 2021. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосии ҳаштуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баррасии Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суди Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқоимат ба терроризм, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ва дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагон, инчунин пешниҳодҳои Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоб ва бозхонди судяҳои мақомоти судӣ дар назар дошта шудааст. ҳамасола буҷети давлатӣ дар доираи нишондиҳандаҳо, ҳадаф ва афзалиятҳои асосӣ, стратегия барномаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди воқеии иқтисодиёти миллӣ ва стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ мегардад. дар бюҷети давлатӣ барои соли 2022 ба соҳаҳои иҷтимоӣ бартарӣ дода шуда ба ин бахшҳо қариб нисфи маблағи буҷети давлатӣ равона шудааст. Зульфия Раҳимзода маълумоти бештар медиҳад. ҳафтаи сипаригардида санаи 3 ноябр пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 имзо гузоштанд. ҳангоми таҳияи буҷети давлатӣ кадом омилҳо ба назар гирифта шудааст? дар раванди таҳиёи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятҳое ки дар асоси паёми асосгузори суҳбати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарору барномаҳои ҳукумати мамлакат, тавсияҳои вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дархостҳои мақомоти иҷрои маҳаллияти ҳокимияти давлатӣ ба инобат гирифта шудаанд. махсусан дар ин раванд нишонандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 ки тибқи он афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар дар сатҳи аз 7.9% то 8.2% пешбинӣ шудааст, ҳамчун заминаи асосӣ инчунин дигар тадбирҳои ҳукумати мамлакат вобаста ба азазгирии соҳаи иқтисодӣ миллӣ ва ислоҳоти татбиқшаванда ба инобат гирифта шудаанд. ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 ба маблағи 33 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. дар соли 2022 дар ҳаҷми 139 миллиард сомонӣ, яъне бо афзоиши 11.2 миллиард сомонӣ нисбат ба соли 2021 пешбинӣ шудани ҳаҷми даромади маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар қонун ҳаҷми даромади буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 33 миллиард сомонӣ пешбинӣ карда шудааст. маҷмӯан ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар муқоиса бо буҷети таздиқшудаи соли 2021 ба маблағи 5.3 миллиард сомонӣ ё 19.4% зиёд мебошад. дар буҷети давлатӣ барои соли 2022 ба соҳаҳои иҷтимоӣ афзалияти бештар дода шудааст. чунин бартарӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ аз моҳияти иҷтимоии сиёсати Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта ба хотири беҳдошти зиндагии халқи ҷумҳурӣ равона гардидааст. дар ин раванд барои маблағгузории соҳаи маориф 6.3 миллиард сомонӣ бо афзоиши 7.7 миллион сомонӣ
тандурустӣ 12 миллиард сомонӣ бо афзоиши 531 миллион сомонӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 4,3 миллиард сомонӣ бо афзоиши 157 миллион сомонӣ ва фарҳангу варзиш 1,2 миллиард сомонӣ бо афзоиши 156,7 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. дар бюджети давлатии соли 2022 барои маблағгузории соҳаи воқеъии иқтисодиёт аз ҷумла хоҷагии манзилии коммуналӣ 1,5 миллиард сомонӣ, энергетика 6 миллиард сомонӣ, кишоварзӣ 1 миллиард сомонӣ, нақлиёт 2,6 миллиард сомонӣ пешбинӣ карда шудааст. нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои соли 2022 бо роҳи баланд бардоштани маъмурикунонии андоз, васеъ намудани заминаи андозбандӣ, таъмини рушди воқеии иқтисодиёт ва ташкил намудани ҷойҳои кории нав асоснок карда шудааст. Зульфия Раҳимзода, Баҳодири Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. идомаи ахбор. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. соли сеюм аст ки завқи сокинони мамлакат ва ҷавонону наврасонро ба китобхонӣ, азёд кардани осор ва ашъори адибони классику муосири тоҷик зиёд намуд. дар даври ниҳоии озмун 510 нафар ба қайд гирифта шудааст. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ки миёни хонандагони муассисаҳои олии касбӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон баргузор гардид, аз ҷониби масъулин шароити мусоид фароҳам оварда шуд. озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. соли сеюм аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор мегардад. дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур аз рӯи 5 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон ва шоирӣ 510 нафар иштирок намуданд. озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар, аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир мегардад. ман китобхониро аз хурдӣ дӯст медоштам. Ман на барои маблағ гирифтани ин озмун, барои он ки вақте ки мо китоб мехонем, ҷаҳонбинии мо васеъ мешавад. мо на танҳо аз мамлакатҳои худамон, балки аз мамлакатҳои дигар низ хабардор мешавем. як чизи муҳимро гуфтаниам ки агар мо сарват, молу мулк дошта бошем, рӯзи онҳо тамом мешаванд, лек дониши моро, маҳорати моро ҳеҷ кас гирифта наметавонад. воқеан дар замони мураккабшавии вазъи ҷомеаи ҷаҳон ва бархурдҳои тамаддунҳо маърифат ва дониши баланди халқ чун сипари ягона барои ҳифзи арзишҳои миллӣ нақши бузургеро мегузорад. бинобар ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст барои бедории тафаккури насли имрӯза басо аҳамияти муҳим дорад. китоб ки дар тамоми зиндагӣ ҳамсафари умри инсон буд, ҳамаи ҳодисаи воқеаҳоро дар худ таҷассум намудаву аз як насл ба насли дигар ба мерос гузаштааст. китобу китобдорӣ яке аз суннатҳои қадимаи тоҷикон ба шумор меравад. имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинаи сеюм хондан ва аз худ кардани осори назмиву насри адибони муосири тоҷик ширкат варзидам. ман дар ин номинатсия аз назм зиёда аз 100 ғазал, 120 рубоӣ ва дубайтӣ, зиёда аз 1000 байт порча аз достонҳоро аз ёд кардам. ҳар як озмуну чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ки бо иқдому tashabbusҳои роҳнамосози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари мамлакат амалӣ мегардад, он натиҷаҳои дилхоҳро ба бор меорад. барои бемушкилӣ гузарондани зимистони солҳои 2021-2022 дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз ҷониби масъулони филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ гардидааст. таъмиру навсозии истгоҳҳои барқӣ ва иваз кардани хатҳои интиқоли барқ ва симчӯбҳо аз тадбирҳои муҳиму саривақтӣ мебошанд ки аз ҷониби кормандон анҷом дода шуданд. гузориши ҳамкоронамон.
برای به مشکلی گذراندن موسم زمستان سال 2021-2022 در ناحیه‌های تابع مملکت توسط زیاده از 44 زیرایستگاه برقی که در تابعیت فیلال جمعیت سهامی گشوده شبکه‌های تقسیمات برق در ناحیه تابع جمهور وابسته میباشد به شهروندان، انشاءات و کارخانه‌های استحصالی و نقطه‌های خدمت‌رسانی نیروی برق تامین کرده می شود. با دستگیری حکومت مملکت، فیلال جمعیت سهامی گشوده شبکه‌های تقسیمات برق در ناحیه تابع جمهور برای از بین بردن سدباری 12 زیرایستگاه از تعمیر پورا برآورده شده. در 13 زیرایستگاه برقی با افت ترانسفورماتورهای اختراعشان بلند جهت کمبار نمودن تجهیزات موجوده در دیگر زیرایستگاه‌ها عوض کرده شده است. با مقصد تامین بی‌خطری تجهیزات‌های برقی و تامین بی‌خطری کار و فعالیت کارمندان 310 عدد جداکنک‌های بلند شدت 10 کیلوولت که розпайванд کار می‌کردند عوض کرده شده. کاری متعدل این تجهیزات ها تامین کرده شد با مقصد با اعتدال آوردن شدت برق در اساس درخواست شهروندان در 20 عدد محله ها ترانسفورماتورهای 610 به 0.4 کیلوولت ایلوگی نصب کرده شد. امروزها در دوره نقشه چاره‌بینی ها تعمیر و عوض نمودن تجهیزات برقی در سمت کم کردن تلفات برق کارهای زیاد به انجام رسانیده می شود. تدبیر مذکور امکان می دهد که سرباری در ترانسفورماتور کم گردیده حالت‌های صدموی به مراتب کاهش داده شود و ساکنان به ممانعت از برق استفاده نمایند. همه ساله از روی نقشه پیش بینی شده جهت به مشکلی گذراندن دوره زمستان در ناحیه‌های تابع مملکت تجهیزات برقی از تعمیر برآورده می شوند که این به تامین بی‌ممانعت اهالی با نیروی برق در موسم سردی مساعدت می نماید. با مقصد در سطح بلند برای ماده نظارت و جمع‌آوری مبلغ برق استفاده شده 23000 حسابکنک‌ها از داخل خانه‌ها با مقصد پیشگیری دزدی برق از جانب فیلیال برآورده شده است. در فیلیال شعبه بیلینگ با هیئت 10 نفر کارمندان تأسیس داده شد و همه سیستم به حسابگیری نیروی برق به همین برنامه وارد کرده شد. فروش برق زیر نظارت جدی قرار داده شد. جمع‌آوری مبلغ در سال جاری به طور نظررس خوب گردید. اینچنین صرفه‌کارانه استفاده نمودن نیروی برق خیلی ضرور است. چون که هر یک کیلووات ساعت نیروی برقی که صرفه می‌گردد این صرفه آب در ذخیره‌های در آبانبارهای نیروگاه‌های برقی آبی میباشد که چون که به همه معلوم است قریب 80-90% برق استحصال شده در نیروگاه‌های برقی آبی استحصال می‌گردد و صرفه کردن آب به نهایت ضرور است. گفته می‌شود ساکنان نیز در استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه قوه برق مسئولیت شناسی ظاهر کرده برق را صرفه‌کارانه استفاده نمایند و در پرداخت حق استفاده آن سلنگاری نکنند. باباکان امیرزاده، خال محمد دولت، فیروز موسی، اخبار. موضوع دیگر سال جاری اهل زحمت خوجگی‌های ناحیه رشت از میدان 3222 گکتار کارتوشکازور و 5447 گکتار میدان بوخ حاصل فراوان کارتوشکا و میوه به دست آوردند. گزارش دیگولی محمود. دهقانان ناحیه رشت سال جاری از میدان 3222 گکتار کارتوشکازور زیاده از 70000 تن حاصل خوشصفت استحصال کرده. از این حساب در انبارهای محصولات نگهداری بیش از 7000 تن تخم خوشصفت کارتوشکا ذخیره کردند تا سال آینده میدان کش و استحصال محصولات را باز هم بیشتر نمایند. سال جاری با مساعد آمدن باد و هوا باغداران جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت از میدان 5447 گکتار باغ زیاده از 23400 تن میوه‌های خوشصفت استحصال کردند که در قیاس به سال گذشته 3977 تن زیاد میباشد. عموما در همه بخش‌های کشاورزی ناحیه رشت استحصال محصولات در قیاس به سال گذشته زیاد است. این است که حجم عمومی محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگی‌داری 364 میلیون و 980 هزار و 200 سومانی را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 1 میلیون و 244 هزار و 900 سومانی زیاد می باشد.
افزایش بیشتر استحصال محصولات از قبیل کارتوشکا، میوه، غله اساساً به سکتور خصوصی راست می آید. زیرا اهل زحمت خواجگی ها از زمین های در اختیارشان بوده ثمرناک استفاده برده. زیاده از 6000 نفر سهامداران همه ساله حاصل زیادی زراعت های کشاورزی را استحصال می کنند که فراوانی محصولات باعث پیشرفت اجتماعی و اقتصادی هر یک خانواده و تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوشصفت محلی می‌گردد. نوک سیو گرفتیم، 10 تن نوک گرفتیم، 20 تن سیو گرفتیم، 10 تن گندم گرفتیم. همین زندگی خواجگی ما حساب همین میوه، همین گندم، آخرمو استحصال مقدارش اهم باغ فروختیم، نه باغمزش آوردیم ذخیره کردیم. ساکنان ناحیه رشت استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی را یکی از راه‌های زیاد شدن استحصال کارتوشکا، غله، میوه و دیگر نماد زراعت‌ها را به منفعت زندگی هر یک خانواده مانداد می‌کنند. اینجا ذخیره دارم سیو، فقط سیو کارتوشکا نه سیوی، چم سیوی، نه سیو می‌گن که آیبو. سیو ذخیره یک 5 تن سیو ذخیره داریم که یک شکست می‌بریم شو. یا 7 تن 8 تن چی نوک در همه زمینه که در من 10 هکتار باید لوش کنیم 5 هکتارش غلب کاریم که برای 2 سال هم خودمونم هم آن بزرگ داخلی غلب تو کارتوشکا باید تامین کنیم. ما برای همه خیلی میوه ذخیره کردیم. برای نگهداری محصولات کشاورزی در نزد کارخانه‌های صنعتی، خواجگی‌های دهخانی و خانه‌های استقامتی اهالی دهات انبارهای مخصوص کارتوشکا و میوه بنیاد کردند تا محصولات در حالت معتدل نگاه کرده شود. حجم گنجایش این انبارها از 10 تن تا 200 تن را تشکیل نموده. محصولات زیادتی خواجگی‌ها با گفت دهقانان وابسته به طلبات بازار به فروش برآورده می شود. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بیننده های عزیز، شما رو با دیگر خبرگزارش ها در نشرهای من بعد آشنا می سازیم. سلامت باشید.